Kenapa ya kong nginom ano? Tena no. Kenapa? Dari si. Dari siapa nyo main ngali ko galong ang pagginainom eh? Ano di, coba-coba di. Coba-coba apa? Tidak ada air na. Orang itu kalau dicoba-coba langsung itu galon na dia ano. Itu kau ambil ko gelas. Ah, coba-coba di. Oh, bigit cara nu perbaik perasaan nu, mau ko pergi minum. Oma. Weh, sembar na bilang ini. Eh, Ano mau mama? Dengar nanti mama nu. ikaw iya. Ikaw ya. Pasatin rin na perbaiki perasaan ko na palang pajeng inom. Jam-jam ma. Makro ka po saan ito? Kau makruan mo.